osnovnim ciljem očuvanja tradicije i kulture Srba Kninske krajine, nedavno je pristupno počela zajedno pevačka grupa Krajiški Vučani, koji na svom repertoaru gaje gotovo isključivo izvoru narodnu pesmu koja je nekad pevala na prostoru Republike Srpske krajine. O radu i planovima ove grupe sastavljena je Bistrih Srbi iz krajine sa vođom grupe Krajiških Vučana Čedomirom Grozdanić i razgovara je kolega Željko Mandić. Gospodine Grozdaniću, otkud i otkad ideja o osnivanju ova Krajiška benda? Izvorna pjesma od par vijeka je uzdržavala naš narod na prostorima Republike Srpske krajine. To nas je nekoliko održalo i ne želimo da pjesma koju smo gajali dolje da i dalje traje. Prodani srpski narod na prostorima Kosova i Metohije je želja ove pjesme i pritisnut nedaćama i žal i bol za svoje ognjište. Želimo da grupa Krajiški Vučani da bude prihvaćena i primljena od ostalih Srba koji žive ovdje na ovim prostorima. Vi ste rekli da je ta pesma izvorna, na kraju krajeva pravi osnov te pesme se nalazi u vašem nazivu Vučari, odnosno vučarske pesme. Međutim, ipak u svom repertoaru gajite i neke malo novije pjesme, kao što je pjesma Leti, leti lastom. To je najnovija pjesma koja duboko odražava bol za izgubljenim ognjištima. Vino piše večara, 7, 8 dana. Vino piše večara, 7, 8 dana. Što popiše treba piše 7, 8 dana. Što popiše treba piše 7, 8 dana. Dođi draga, ljubim ću te 7, 8 dana. Dođi draga, ljubim ću te 7, 8 dana.